Dineo Khatebe o kopane le mathata a go hwetša mošomo, leuba la COVID-19 le ikonomi ye megofelo go teng, tlhokego ya mošomo ya baswa ke a mangwe a mabaka a dirago gore bophelo bo be boima. Pakete di seeds fela ke 23 rand o reka pakete di seeds o jala di seeds do sustain for e se tlo ba lifetime ya o ka pakete e one cause go nipela di seeds tsa mating tse hlai so ho ba easy jalo na le go no pop out 20 rand every time you want tomato 20 rand every time ba tla ditapole and the way re bonang ka teng moro wa naga wawa bjale mokgatlo o ikemetšego o file Dineo sebaka sa go ithuta go itirela tšhingwana ya go bjala merogo se se tla dira gore a kgone go hlokomela lapa la gabo go sa le bjalo Fuzile Sangweni o dumela gore tsebo ya go lema e tla thuša go kaonafatša bophelo bja gagwe. We are lacking job opportunity in South Africa, so why we don't start our own thing and create our own job. Go kgothaletša baswa gore ba nagane go latela mošomo wa bolemi ga go bonolo. Farming is a sustainable living. In fact, when you are in farming, you can live a sustainable career. Maikemišetšo a go lema a mekgatlo ye ikemetšego ke go nea baswa tlhahlo gore ba kgone go ikemela.